Universidade Católica se loca Faculdade Balum também ia uma facilidade. Reitor Universidade Católica Timorense, Padre Joel Casimiro Pinto Hateten, dadang na universidade ia uma facilidade adequado, também ia futuro se loketan Faculdade Balum, nebe mak sedau que existe ia universidade no Instituto Superior Sira ia Railaran. Faculdade ne se ia futuro ia plano ia, né? Ia futuro ne plano ia, ne mak ia faculdade ba Science and Technology. Science and Technology ne fokus li ba biotechnology, bioalimentar serane, ami por exemplo, hal produk ki kuansira ba faan ka serane ne tingli usi assessment ida nebe emane be formado maknia bel prepara batirak ne ha. Ni tingni studatia ni ba makal ne bakari ka hal buat rumah ni marketing geras na. Antau ida Science and Technology faculty ne ba komputer ya barakona ne. Kari kita anu komputer insa bagaimana insa halo komputer ne buat phone halo software buat tirak ne buat barakona mabe kita karakne menciptakan atau kria komputer halo komputer nah itu computer science value hena ba mabe ne se plano kleurnian agora plano ya futuronya mak dal rumos ami hanangona ba medicina animal nega kedokteran hewan no kedokteran gigi nebe tamami fasilidade ihona ami berani atau bele loketan kursu irakne. Além de nemos, Arcebispo Arquidiocese Metropolitana Dili, Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva SDB Hateten, o edifício Fong nebe mak taunaran Papa Francisco, at fohano infali mensagem Santo Padre Nien, o insa at Universidade Bele promove movimento histórico sirane. Ninia visita itane rai hotinan kotuk ninia batirne hotu ina sa razau nebe bot liutan atu fihir duni edifício dane saino dar edifício Papa Francisco Ninian atu foliutan be atenção lileu atana vila momento histórico am Papa Ninian maitene rain hori fona vila falemos mensagem am Papa Ninian nebe ni lori maitene rain ne atu mensagem hirakne bele saimon sanesan valor nebe universidade ne bele promove valor católico, valor cristão, valor timor ninia nesne dahan kata o isa educa estudante sira to hado menia rain hado ninia povo hado ninia rai dane takara edifício Fong nebe mak taunaran Papa Francisco ne laos ba aula date mai be ihamos facilidade biblioteca laboratório no salão o total orçamento tokon ruaresen Lamberto da Silva Agostinho da Costa GMN.